Hello, Tuni Kuki News Vezose na bon chawin lem na hivin Tunin Jong Kuki in P KSO chule HTC mi pi headinga thupon ahin ball ho ana sai khom ke no hitin hichi hi inam pi dam thaina dinga inam pi sunga kiloi khom na hon mi pi adinga het sa na ahin ball ho ahi in mi pin jong zui so ke hitin inam pi dam thaina ding le inam pi machal thaina ding ki to thaina dinga hi kanam mi te hon jong lungel I hiel phat wa hi tai ti chu iga asai theu hintin tu a hi ga velo hen imasanga hunglung ding 15 August hunglung ding a hi Independence Day hunglung ding a hi in ahin la hi chi hi email ma howin jong nasata a boycott a ball got no a hi in hichin na chunga hi a hi the ai le tu ni banga chu school chapang ho army hon pan ahin la nawa Indian flag ki choya e hon pan ila dan ho hi iga vet na hi le hi chi ho jong hi ama hodinga chu hla sap na khar hi ti hi a hi in aji chu mei te ho hin a phone na wa hi Manipur gam sunga hi chi to bang hi koiman a bol thailo ding ti a hin la tu ni ai e ho hin Manipur ka hi ta po ve ke hoi ku ki lena ka hi ta ve ti a chu atuma ki vai po a ki sei a hi ta in ama hon a vome atil e hon a kang I tiu hi ngai a hi in hi chi wa hi pan lau hi tin PM Modi in jong a sei banga hi chi wa Har Ghar Tiranga ti chu in tina flag ta ding ti a hin hi ho jong hi zop mo hi tin a bol lo hen hi ho jong chu I gal zone khan hi gal ki sat ki ti hi gal ki ka ma thal ki choya chem ki choya mol ki choya khet to keu hi gal sat a hi poin Lungthima gal sat jong ai a hi in masanga panak seita in tu a hi igam sungu wa hi PR a hi in a hin la hi chi illegal HILOU dingin legal ta email ma ho izo theine diule tu a central government in Kuki CHATE EPT a Vietnam ti ho jong hi EIHO hin lungel in hei phan wa hi tain hi za a chu thil hi legal ta email ma do theina ho jong hi IMAN cha jeb mo angai ti chu a hi in tu ni 12 August 2025 a jong hi hichi Kuki in pin ipi thu a hin phona KS on mi pi adinga ipi her sa na a hin bola HTC ipi a hin her sa ham ti ho hi aban banen hin veo hitin hichi I topic chat na wa hung lut ma sangovin mun chom choma thu so ho ga velo hen tu a hi UNC hon jong boulder fencing chung changa hi nasata apan ala o hin Kuki CHATE chen zo si chu atam zo to bang hi boulder fencing ki kha gam hi tan e hon ki do zo lo ai aji chu khophat lai til hen gal inei lo lai chu hi hen lang hi la chun e hon jong pan kilan tin kiting zo ding a hin la tu a hi boulder fencing tin diu ham FMR itin diu ham a hi lo vai le gal sat pau I boy pi diu ham ti pa hi nasata ki boy a hin la lam kai ho lungel chu a hi le tu a hi chi chu kha phot no hen lang hi zong le gal boy je a ki pang na le min a hi lo ta ingo na ho hi e ingo na ho hi adi hung so khading a hin hi za chu hi chi chu ana bol me win tin a hin la tu a itu mo le idoyu separate administration hi hoita hin mo le hen hi chi tieng le chun government in ei wa hi le central government hi nga ki thum kit han lang hi le alam pi au me hi cho a ki hel poi ti a hi nga pan kila a hi in hi chi dung joya chu tu a hi mei te hon jong na sata athu mo le anangi zingo central government na sata pressure a bol chu ipiham tele FMR illegal migrant atam ze a gal ai ti a hin ama ho concept a hin hi chu a hin la tu a hi e ho hin hi chi hi talo dingin pan la khom ding hoita din khom ding ti a hi
ipan wa hi le hi chilang hi anakina sa lo wa hi hi zong le ama hon ingo zalwa chu center government chu inu ipa to bang a hi acha te ki phin na ho chu avet deul lol a hi lo wai le legal hoilang chu thudi izo ham hoi ji chu ibolai le pha ham ti pa chu avet suyu a hi hi za chu ama hon hi chi chu abol a hi ne hon kha zo talo a hin tu a hi milong ho chen na tanghul ho chen na naga ho chen ho hi a hin to kha hi ta in hi chi na chunga hi UNC in Jong kilol na phata aneiwa hi chi hi ami pi ho jong a het sa veti so e ho e ki het sa lo wanga chu e ho jong ikigin theine diwa hi ama hon aseu hi 15 August ka a hi ETM khana center government in hi chi FMR hi ahin la do lo wa hi le kiphin na sata kinai ding a hi ti ahin e ho gama chu kiphin na iti teng le i bol theidang lo hi army zoding jong aki point sepai kap zoding jong koima point mei te hi han naga hi han a koi chu hi jong le state khanin acha khanin apa doding kiti chu ki zo ngai lo a hin hi za chu ama hon a bol theiding pen chu blocket ham a hi lo le ben ham hi cho a hin bol te diu a hin hi za chu ami pi ho jong hi chi 15 August chan ge hi ki gin na phateta ane win lang hi chiwa hi NUC noya kiloi khomo zo sin pan hung kilading hi chiwa strike hong ki bolding hi ti pa hi ami pi ho athumo mo ve ti a hi za chu ei hon jong hi chi ikigin theiwa hi chi to bang hi ETM khana United Naga Council in na ahin to a warning api dung juya hi phateta ahin chipi a FMR hi center government and ahin nga lo di chu hi ja chu ahin bol ta wa hi zong le e ho e to kha lo na dinga chu e ho zong ikiven theine diwa hi chi hung ki phong a hi ti pa chu ana he them ke no hi tin chu le mei te ho hin e hon lam ka le kangui ki zot to na song pi le lam ka song pi le kangui ki zot to na lampi ei kha pi wa i lampi aset dan ho hi iseiwa hi chiwa hi in pin jong pan ahin la a lampi sim ding ti a to gon ahin nei ai le na sata do da lo hi ahin la tu a hi agam sungo ama ho lampi jong hi set hasan jeng ahin hi chi ho hi agang theilam pe na 8 September ka a hi sim do ding hi hi chi hi a hi the ai le hai ko nen jong ya don put na hin pi han ipi bola lampi na sim lo ham ti ho chan ge jong hi kiphin na a bol ve ti a hin hi chiwa hi agam sunga gal na sata a boya center force hi han a hi lo le mi hla mai jong lampi a chi theilo hi ipi bola lampi na sim lo ham ti a hi do na a bol ve ti hi a hi in a hin la hi chi ahin sim deu ham gal athip ai le cho ahin sim pi deu hin gal athip lo wai le chun asim lo deu hin hi chi to bang hi a hi in tu chunga EIHO condition jong hi central government in a hi the ai le him kham bol phot no win lang a thu se yo hi ti a sei pa chu hi chi to bang hi a hin gal boy lai ta chu lampi sim ding ham a hi lo le a gal chu su thip ding ham hi chi chu boy a hin hi chi hi niau cha iga het theine diu le nga niau khat ilungial aki hon theine dinga chu iga sewa hi in chule FNCC hoi sei loading kiti le athu sei pau hi a hoi ji po in hi za chu ei ho ikiven theine diwa hin sei ki diu hin tin a bona wang hung ki sim zo pon tin e het theine diu chule ama hon a sei na wa a po na a na cha ho hin sei hi tin kangpo pile Churchanpur kizot tona lampi chungchanga in pi hon kuki in pi hon lekha na pi lu nova hichina chunga hi phatsa na ahin bolova Manipur government in avet suiding le abo zuidinga thupi na ahin bol chu Manipur government in asata adodal kit ahin hi jong le hichiwa hi DONER in pha asa dung zuya na ahin to ding hi ama hon jong a het saw a hi tain hi za chu
masanga tiger road a HILOU le German road tia drugs road tia jong amin vova hi che ho zo se hi ki pu na hi in hi za chu hi che wa hi blockade ki bolding hi naga gam a ho thailo dio hi ka gam sungova ama hon amin anop no ba ki sa vi ti a pan anala wa hi in a hin la hi chu blockade ahung ke bolai le a hin hon wa hi tai a hin hon zo wa hi tu a tu ni a thu so a hin bol ki na wa press release a hin bol na wa hi ni pi sei ta bam tele Kuki in pin hi chi lampi sim dinga athum hi thei pon te hi chi lampi hi drugs road na amat no hi in ti chu kham thei na ho apo ji wa nga hi chi langa hi hung pot do wa hi in hi chi langa hi koi man check zonga bol po in ama hon hi chi langa hi business a bol vin tiger road German road a sa vin ka gam sungu a ho vin ka gam sungai discipline nei lo ta na tong vin a thing noi ho 24/7 hi ke ho gam sunga hi achat levin hi ze a hi ke ho dingin ha sai hi ze a so a hi the ai le hi chi lampi sunga hi center force a hi lo le state force in checkpoint sim hen lang phate ta a check ball hen chule ama hon bunker asim ho zo se hi lado hen agang theilam pe na su set pi win ti ho chan ge hi thum na anabol ki na ve ti a hin tu chunga chu point thum aga pi wa hi le ai che ho su lap thei na dinga chu min an hlep ma hi la ma wain ka hi ta vi ti dan de wa hi aza hi a hin sim do ki wa aza hi a hin bol ki ve ti a hin hi cho jong hi alang khana chu mai te lungthim nge na hin a thu sei ho hi ivet na hi le nga milong ho ti le neutral la ho thu sei dinga chu kilom lo hi lai hi chi hi ivet na hi le chun Kuki against monga thu ki sei da na hi a hin ta ji ting ole hin hi chi wa hi amy CSO hon a sei chu hung di ji a hin hi chi wa mastermind hi meite ho a hi tia a sei pau chu hi chi athu sei ho wa ko nai hoi ta ke he ji chu amina chu foothills naga tia kimin wo hon a bol hi zong le ama ho mina hung ki so do hi zong le a thil gong a hi lawai le a mastermind hi chi to bang hin podo lungel hin ser ho hi meite ho a hi ti pa chu ki chin ta a ki he ji a hi ti chu ni ga se hin din chule hi chi tu le tu a hi Manipur police in zong koima kilhalo ding a hi ti a hin a koi tribe hi hen a koi community hi hen a hin la Manipur police tu a strict ta na ki tong a hi in hi chi wa hi koi zat koi nam ampoi koi hi zong le police hi hen army hi hen hi lo le civil hi hen drugs a khut hin lunglut ho chu ki mo vet ta lo ding hi abona action kila ding hi ti a jong hi Manipur police in phone do na a hin bol tai ti ho jong hi mo a hin tu ni a zane a jong chu ivet na hi le zu a hi lo la kham na thei zat ho liquid zat chom ho jong hi tampi anaman do ve ti a hin hi chiwa hi a hi the ai le e hon jong hi cho i to sot deu a hin hi cho hi kiching thei deu han lang ingol vekati na wanga hi poi ong ai wanga chu press release ibol ho hi EIHO kidem na ibol sang wa hi chiwa jong hi Manipur police idemo ideilo hi jong le tu ni chan ge a chu ki hi a hin la government pan hi chi to banga to gun a hin nei ting le center government hian state government hi jong le hi ta hi a hin sei ting le hin idea nei ta a hi lawai le logic ta ho thu so a ke hon jong hi chu ka to son vi ti pa zo ki sei ji han lang hi le chun ama hon jong hi ti a hi ti pa khat lungial hi anei thei de wa hi ni za chu ngai the ai le kanam mi te sia so lang alam kai hon hi cho hi ke hon jong ka to son ve ke ho sunga jong hi chi to bang hi ti ho hi sa paula I thim thovin press release I bol ting ole sa paung na I ga bol ven e ho ki dem ting ole mi a hello ding ching hiet dinga jong hi ga phone ji bang wa ho
hi chi to bang ho jong hi atosat na to bang tai ma e hon jonga ki bol ji han lang hile a hoi dem ti so idea neu ta ka ga se hin tin aban kit na hi the economic times a kona a hong kila do a in ama hon jong hoi ta monitor bol hi ni chi manipur boy na hi za cho ama hon jong hi chi wa news kimudan dung zuya cha hi le operation hi district za chom choma hi anabol lovin hi chi district za chom choma abol na wa hi mancha thal ho jong tampi amando win apo thei bom ho jong hi tampi amando ki rovin chule mei te thing noi KCP a hi in pripak a hi in UNLF a hi in ni che ho jong hi mi som ni le ni anamat be kit ve ti ho jong hi mu a hi in tu le tu a hi 15 August a hung lun dinga jong hi mei te thing noi hon na sata a boycott bola agam sunga hi total shutdown ko ya strike hoita bolding ti hi ki got na ne a hi za chu center force a hi in state force a hi in ama hon jong pan na sata la wa hi chiwa hi Manipur police ho jing jong hin bite rally ho chan ge jong hi nei na ding to gon ho jong ane ve ti ho jong hi mo a hi ti chu mi ga phon hin tin aban kina hi a hi le mei te Assam gam sunga mei te MLA ho hin tu a hi Assam state sunga hi Assam Chief Minister pa hi nga hi demand abol ve ti demand abol hi ipi demand abol ham ti a hi le ama ho tiken rajit kitipa hi chipa thi na chunga hi 13 August hi a hi the ai le state holiday niphun do pi vin ti a hi nge na anabol ve ti a hin la approve dingham approve loading ham wang a ke poi a hin la tu a ama ho to gon hoi ga veleu chen India independent bon pom theilo hi chiwa boycott bolding go a hi chi to bang ama ho mi khat hi ta chu freedom fighter a jaw ji a state holiday a phone do dinga thum na ane yo hi adi ina iga ge la hi le ei ki hi jong le ki pinom lo mai the a ji chu freedom fighter khat hi chi to banga uma I ati le boycott a bol theo na hi chi chu hung pe ying chu alang khan a chu ki sei hen lang hi le hi chi wa hi e ho Kuki CHATE mi zakhat le som gup le thum lang ki jaw chu a khuti ai le chon e ho hin na sata tu chu ngai celebrate e bol wa hoi ta init theo hi ti pa hi ka sei do no min tu chunga he ama hon boycott a bol vai le e hon asanga alle atam zo celebrate hoita e bolova kilom ta iman diwa hi ikigot so ke de win jong kana me te ho kain ti min a in na flag ta keu hilo I gari chi wa jong ta leu hen hi chi flag ngai chat na a hilo le flag day na jong a hi po in hi jong le India mi khat hin na dung zuya chu hi chi e bol vai la sit na lo hi a hin la email ma hon a kham ta ji wa chu e hon kita hen lang hele I chan ham khana hi Indian government mu dana jong chu ama ho hi e do hi in ama ho hi e hon ipan pi the wa hi ti pa zo hi ni chi lungthim ho jong chu ani the wa hi ti chu niau chai ga se hin tin a hi le tu hin KSO General Headquarter kuna head sa na hungki bol ga belohen hichiwa KSO General Headquarter in ahin saina acho ahile social media dunga hi mimal lunggel eima deidan aza chom choma email ma hi hen inam sunga hi hen iza chan pi hi jongle alung han na ding eima lunggel eima deidana thu imo sei win hi chi thu sei na ba ko na chu melma hi akisim be zengin hi je a chu social media mancha dan le eima lunggel si hi ta chu sei ta loading ti a jong hi nga het sa na ahin bolvi ti jong he mo ahin a point khat na ma hona sei wa hi tu apat koi man ki ho to na be ya
mi mal lunggel nampi thu sei lo ding ti hi a point khat na hi in ani na a cho a hi le het chit lo thu nampi li nampi lungling lau thei na thu sei lo ding ti hi a hi in a thum na a hi le nam sunga ki to mo na ki dem to na thu sei lo ding ti a hi in ali na a hi le galmi ki siembe na theile a sa galmi ho pansa na thei thu le la sei lo ding hi chi ho hi social media WhatsApp Facebook a hi lo le X account Twitter i tiu ham Insta a hi in YouTube a hi in hi chi ho mang cha a hi ai the ai le ei ma lunggel mo sei lo ding inam pi lungling law na thei thu ho mo sei lo ding aban le inam sunga ki to mo na thei ki dem to na ho hi mo sei lo ding ti hi point li a hin pi be ti chu iga he theini dewa hin sewa hi in tu la ya hi chi to bang hi tamma ma a hi tain gal ahung boy ti la patna na ki sei a hi tain social media man cha dan hi thiemo hi ti tu lai hi social media hi ta san thei a hi poi ti jong hi thei lo cha ji chu social media khang hi ta chu tu lai social media khang hi tan tin hi chi social media khang a hi dung zu ya chu nangin na lunggel a hi lawai le na sung to dan nang ma ngai to dan khat chu social media chu naga se ya hi le mi khanin ana share son kit nai la khanin a share son kit nai ta chu a thudi lo ta khat ki sei je a chu khatna dinga gen theina inam pi ki pal na thei ho jong thil so do the a hi in hi za chu a hi the ai le KSO general headquarter in hi chi ho hi bol daw hi tin inam sunga khat la khat ki dem to ho jong hi sei daw hi tin khat la khat ki mu si na khat la khat ki vet da na thei a hi lo le igal min I thu se ya ko na pan sa na a hin nei thei na ding ho jong hi ilunggel wa isei lo diu social media mang cha hi cho chu I bol lo diu hi aji chu hi chi hi leima khong general assembly a jong KSO pumpi Kuki sunga kiloi khom na KSO josin hita chu ngai to khom na na kineya thulu na na kinei sa hi in hi chi hi kanam mi te hon zui so ke hi ti ti a chu het sa na a hin bol wa hi ti chu iga het theini dewa KSO general headquarter a ko na het sa na ho in phun yo hin tin tu hin Kuki in pi chandila ko na het sa na thu phun hung ki bol ho ga vekit lew hen hi chi hi thu phun kho ta ti a hi in thu phun kho ta bona wang in sei lo de hi a hin la a poimo khat hi ga sei lew hen hi chiwa ama hon a sei na wa hi a hi le date 9 August 2025 Saturday ni a kilol na dung zuya ki ho to na dung zuya chu tu a patna IDP house ho koima Kuki in pi chandil IDP welfare committee gun pi area head pi na umlowa government office a hi lo le relief chungchang hi hen PMAYG chungchang hi zong le achanga ki saboi ta loading a hi ti a hin tu a KSO hon a hin sei bang chu a hin khat le khat ki ka a ki gin mo na a sei chalana I chawa chu khat le khat ki gin mo na a hi lo la khat le khat ki ta asan lo na hung tam ta chu hi chi to banga chu tu chunga jong hi mi tampin social media a hi inop nop iga seiwa I dei I sei tieng wa lam kai I hin dem tieng ole kita san nei hung la samji ta hung kilom ji zo e ho jong hi azo sa ti ding ham a hi lo le I thi sanwa bi ham khana hi do a hi tain lam kai khanin na a hin to a inam pi a dinga pan a hin la ai le ki pa cha ilung dei lo banga a hin bol kha a hi le sei kita ki sei se ki jing so a hi wanga cho ama chun inam pi si na dinga na tong hi lo cho mi pi ki to thei na dinga a pha pen cho avet na hi chi dung zuya chu
vai ahin hop ahin la eima mimal lungdei ahin seiting le ihut ki be khuma eima lungdei lo langa thu ahin sei kha ting le sei kita ki sei si hi chi hi idal ha de wei hi za a chu tu chunga Kuki in pi chan dil hon ahin sei jong hi mi khen khat chun ilam kai ho kita san lo Kuki in pi chan dil ho ta san lo ahi lo le IDP welfare committee ho ta san lo ze a chu aning khana gal heya ama ho hin kani si ding ila pi o hi IDP muding zo si ama hon akila wa hi ti a jong hi panla ana hi ding da na hi ni za chu tu chunga hi chi thu phon kho ta hi ahin bol wa hi hi chi hi Kuki in pi chandil ho ahi lawai la IDP welfare committee head pi na lowa koiman achanga office a deidan dana na aga to thailo ding hi ti hi het sa na Kuki in pi chandela ko na mo hi ti chu nga sai kin wa hi in abana hi achaina ding jong hi tan tin HTC Hill Tribal Council more Tingnopal District nga ko na ama hon jong mi pi hi nga het sa le tip na ahin bol hi in hi chi ama hon het sa na le tip na ahin bol pau hi masanga PR hungki bol khat UKNA ho a kona hungki bol pa chu imu wa hi le hi chi to bang type thim chu a hi in aji chu tu a ama hon point ahin pi point li ahin pi kin wa hi in hi chi point li ho hi ga sim leu chun hi chi dung zuya boina anato ho jong ahin phong do win hi chi em cha no hausapu boina ho ahi lo le government a kona government a court na ana cheese atu ni chan ge a boina lai ahi izi chun inam sunga khatle khat ki boina ho hi government a pi lut ding hilowin EIHO custody ipu ipa chon dan dung juya court na house masanga ki he ding ham ahi lawai le HTC eima organization noya ki he ding ham hi chi dan dung juya chu thu tan ding hi chi hi azuilo koi to bang au ma eile e ki ka government hinga report iga ki bol khawa ahi lo le hi chi chu ko na iga pu lut khawa government hinga case iga bol khawa hi chi ho chu HTC head pi lo na head pi na lowa akibola hi le kileu sa ding dangka sangsom nga kileu sa ding hi chi keu chu hiloven itiam khana boina ahin to a hi le hi chi hi achunga got na sang pen ki piding hi ti ho chan ge jong hi phone do na abolovin ali na langa hi iga sema hi le chun ama hon asei be na wa hi tu le tu a hi gal kinei a hi in a hi the ai le gamdanga hon jong I in mun chi de lo hi tin pan la kho mo hi ti a jong hi tip na ho jong a hin nei ve ti chu ngeu khat iga phone theo a hi in a hin la hi chi chung changa hi amasa UKNA hon a hin phona jong chu anaki sei lo a hi na hin la tu a hi chi ahung ki sei ki na hi le neu khat wang hi ke suggestion neu cha kaga sei no min hi chi le kha azau ta lo hi ni jong le kaga sei no pen cho hi le tu lai hi mi atam zo hi government na tong tabang a hi lawai le government a ko na lekha submit ding ti ho jong hi umji a hi chi dung zuya chu ivet na hi le chun akhen khat hi henge eile e ki ka in mun boina ham a hi lo le in sung boina ham hi che ho chu e sunga bol the hi a hin la za dang nam dang ho to hung ke boy kha ting lawang chu hi chi ko na lekha ho jong hi hungai ji a hi in hi chi chan ho wang hi akiseilo win ka he in hi chewa ke seina dung ju ya hi a hi le ki ka ti a hi in itiam khan ai le ki ka jong hi court case in ya hi chewa ko na chu le khala do ding au ma hi le hi che ho jong hi hungai a hi in hi che ho hi a hi the ai le chi to banga dan I si mo wa case mo mong Kuki CHATE chunga case zo si eima khuna tan ha ding hi iti jeng kha wa hi le wang chu hung boy ja men tin a hi the ai le I chan ge chu ko na
pi thei ham a hi lo le I chan ge cho e ma pu pa chon da na hi cho chu zui hian thei ham ti ho chu neo cha point wang hi ki pel wang chu dei sa na neo cha I ga phon hin tin hi chi chan chu tu ni a Kuki in PKSO chu le HTC in mi pi het dinga thu phon a hin bol ho le eima nam sung dam thei na dinga thu a hin pi ho iga sei do ho hi chi chan chu hin tin tu ni Kuki news ve zo se na chung che win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen